Abantu 11 bapfuye, abandi nibura 65 barakomereka mu gitero cy'ibisasu ku ikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa kane, ubwo bari baje kumva umukuru w'umutwe wa AFC M23 ugenzura uyu mujyi. M23 yavuze ko ibisasu bitezwa amaboko bya grenade byakoreshejwe muri icyo gitero bisa n'ibikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ibyo bikimara kuvugwa, abicishije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza yavuze ko igisirikare cy'u Burundi giteye utwatsi ibikorwa by'ubugome byabereye i Bukavu, kandi ko nta basirikare bafite muri uwo mujyi. Umutwe wa AFC M23 ugenzura Bukavu watangaje ko babiri mu bakoze iki gitero w'isi cy'iterabwoba ku basivili Bukavu bafashwe. Karebe kimara kuba, Colonel Nanga mu kiganiro n'abanyamakuru Bukavu yatangaje ko imibare y'ibanze igaragaza ko abishwe n'iki gitero ari abantu 11, barimo umugore umwe n'inkomere 35 zirimo 6 bakomeretse bikomeye. Nanga yavuze ko mu bapfuye harimo n'umwe mu bakoze iki gitero. Avuga ko abakomeretse barimo kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu. AFC M23 ishinja iki gitero ubutegetsi bwa Kisekedi, mu gihe bwo bwavuze ko cyakozwe n'ingabo zo hanze ziri muri DR Congo. Umunyamakuru ukorera i Bukavu wari urimo akurikirana iyi nama yabwiye BBC ko abantu bashobora kuba barenga 10,000 bari bakoraniye aha hazwi nka Place du 24 cyangwa se Place de l'Indépendance kumva Colonel Nanga ukuriye AFC M23. Uyu munyamakuru avuga ko yumvise uguturika kurenze kumwe maze abantu bagakwira imishwaro birukira hatandukanye. Yemeza ko yabonye imirambo irenga 5 y'abantu bapfuye n'inkomere nyinshi. Imibare y'abapfuye muri uku guturika ishobora kwiyongera nk'uko amakuru y'abaharatandukanye abivuga. Ishusho nyayo y'ibyabaye ntabwo irasobanuka. Uwungirije Colonel Nanga Bertrand Bisimwa nawe wari muri iyi nama yatangaje ko ibyabaye Bukavu ari ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa Kisekedi. Niba ari ubwa mbere unyumvise, banza ukande subscribe, ukande no kunzogera notification bell uyifungure kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Nge muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Bisimwa yanditse ubutumwa kuri X avuga ko ibyabaye ari umugambi washyizwe mu bikorwa nyuma y'ibyatangajwe ejo ku mbuga nkoranyambaga bwo hari kwa gatatu byo kwibasira abaturage bazajya muri meeting ya AFC M23. Perezida Felix Kisekedi wa DR Congo yavuze ko yihanganishije ababuze ababo n'abagizweho ingaruka n'igitero cy'i Bukavu. Ibiro bya perezida wa DR Congo bivuga ko Kisekedi yamaganye icyo gikorwa cy'iterabwoba cyakozwe n'ingabo zo hanze ubu ziri ku butaka bwa Congo mu buryo butemewe. Ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ingabo z'u Rwanda arizo zateye DR Congo ziciye mu mutwe wa M23. Ibyo ubutegetsi bwa Kigali bwagiye buhakana. Uko guturika kwabaye inama irimo gusoza nk'uko bivugwa n'uruhande rwa M23. Amashusho ateye ubwoba agaragaza abantu bisa naho bapfuye hamwe n'abakomeretse yasakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ishusho y'ibimaze kuba kuri Place de l'Indépendance Bukavu. Muri iyi nama, Colonel Nanga yaramaze kubwira imbaga yari iri aho ko umutwe kuri uzakomeza ugafata umujyi wa Uvira ugakomeza na Fizi. Yaramaze kuvuga kandi ko mu gihe cy'icyumweru niba banki ziri mu duce bagenzura zidafunguye imiryango bazafata ibyemezo birimo kuba baha uburenganzira izindi banke. Nanga yaramaze kandi kubwira abaturage ba Bukavu ko mu masaha 48 baza kumenyeshwa abategetsi bashya b'intara Kivu y'Epfo, uduce bagenzura n'umujyi wa Bukavu. Nk'uko nabikomojeho, RDC igaramye igitero cy'i Bukavu ishinjwa kuyobya uburare. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwashinje ingabo bw'isi z'amahanga kugaba igitero ku baturage mu mujyi wa Bukavu, nyuma y'uko perezida wa M23 Bertrand Bisimwa atangaje ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko grenade zatewe ari iz'ingabo z'u Burundi. Iki gitero cya grenade ebyiri cyagabwe ku baturage bari bitabiriye inama y'ihuriro AFC M23 mu mbuga ngari izwi mu mujyi wa Bukavu nka Place de l'Indépendance kuri uyu wa 27 Gashyantare 2025. Ibiro bya perezida wa RDC byagize biti: Perezida Kisekedi yamaganye bikomeye iki gitero cy'iterabwoba cyagabwe n'ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo.
Ibi ariko byafashwe nko gushaka kuyobya uburari na bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane ko ibimenyetso byerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagize uruhare muri iki gitero. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iki gitero cyagabwe hashingiwe ku ibwiriza rya Perezida Tshisekedi yahaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi, ahamya ko cyapfirimo benshi harimo n'abakigabye. Kanyuka yasobanuye ko kuwa 26 Gashyantare 2025 Purusi yiriwe akwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bw'iterabwoba bushimangira umugambi wa Tshisekedi wo kwica abasivile mu mujyi wa Bukavu. Muri ubu butumwa harimo ubuvuga ko tariki ya 27 Gashyantare ari umunsi w'amateka, kuko abo mu mutwe wa Wazalendo barica Colonel Nanga uyobora AFC M23 mu gihe hari abari mu nama i Bukavu. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko grenade zateye mu baturage bari muri iyi nama ari z'ingabo z'u Burundi zisanzwe zikorera mu burasirazuba bwa RDC. Amwe mu makuru yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko hari abantu bamwe bavuga kuba mu Burundi no muri RDC batanze umuburo w'icyo gitero nyuma yo kumenya ko imyiteguro yacyo yari irimbanije. Icyo cyari kigamije, nk'uko amakuru akomeza bishimangira, ni ukwica Colonel Nanga uyobora AFC n'abandi bayobozi, bityo bikaba byari bugira ingaruka mbi kuri iryo huriro muri rusange, ndetse bikanatera ubwoba abaturage ubusanzwe babanye neza na M23 ndetse bari bitabiriye ku bwinshi. Ibi ngo byari kuzifashishwa n'ubutegetsi mu kurwanya abamaze iminsi bavuga ko ubuzima bwarushijeho kuba bwiza mu bice bigenzurwa na M23, dore ko abaturage bakunze kugaragaza ko umutekano wiyongereye kuva aho M23 itangiye kugenzura imijyi ya Goma na Bukavu. AFC M23 yatangaje ko yataye muri yombi abantu babiri bagize uruhare muri iki gitero. Isobanura ko igishakisha abandi, kandi ko igiye gufata ingamba zo gukaza umutekano w'abaturage. Ese bite by'ingabo z'u Burundi zikekwaho uruhare mu gitero cyagabwe mu baturage Bukavu? Perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yagaragaje ko ingabo z'u Burundi zishobora kuba zifite uruhare mu gitero cyagabwe mu baturage bitabiriye inama y'ihuriro AFC M23 mu mujyi wa Bukavu. Grenade ebyiri zaturikirijwe mu baturage babarirwaga mu bihumbi bari bateraniye mu masangano ya Place de l'Independance. Nyuma y'iminota 2 ubuyobozi bwa AFC M23 burangije iyi nama nk'uko amakuru ava i Bukavu abyemeza. Bisimwa yatangaje ko iki gitero cyari kigamije kwica umuyobozi wa AFC Colonel Nanga, kandi ko cyateguwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kanyuka yasobanuye ko guverineri Purusi wahunze kwa 26 Gashyantare 2025 yiriwe akwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zirimo amatsinda ya WhatsApp ubutumwa bw'iterabwoba bushimangira umugambi wa leta ya RDC wo gutsemba abasivile. Bisimwa yatangaje ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibi bisasu byaturikirijwe mu mujyi wa Bukavu byari bisanzwe bikoreshwa n'ingabo z'u Burundi zisanzwe zifatanya n'iza RDC mu bikorwa byo kurwanya M23. Yagize ati, iperereza ry'ibanze ryabereye aho leta ya Kinshasa yakoreye icyaha rigaragaza ko ibiturika byifashishijwe muri iki gitero cy'iterabwoba ari bikoreshwa n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa byazo mu burasirazuba bwa RDC. AFC M23 yateguje leta ya RDC ko ubu bugizi bwa nabi buzagira ingaruka. Isobanura ko igiye gufata ingamba zikumira ibindi bibazo bibangamira umutekano w'abasivile. Leta ya Kongo na M23 bikomeje ihangana. Nk'ubu muri Minembwe bwa mbere Twirwaneho yatangaje ko yifatanyije na AFC M23. Umutwe wa Twirwaneho ukorera imurenge mu ntara Kivu y'Epfo watangaje ko ugenzura agace ka Minembwe n'inkengero zayo, kandi ku nshuro ya mbere wemeza ko wifatanyije na AFC M23 nk'uko umwe mu bari Minembwe abivuga. Nyuma y'urupfu rwa Colonel Michel Rukunda uzwi nka makanika mu cyumweru gishize, abatuye Minembwe batangaje ko hakurikiye ibitero byo mu kirere by'ingabo za leta ya Kongo FARDC hamwe n'imirwano hagati y'abarwanyi ba Twirwaneho n'ingabo za leta. Mu itangazo ryo kwa kabiri nijoro ry'umutwe wa Twirwaneho uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abanyamurenge ukanabarinda kwicwa no kwibasirwa, wavuze ko wabohoye Minembwe n'inkengero zayo. Ibi leta nta kirabivugaho. Amasoko atandukanye
yabwiye BBC ko mu mirwano yabaye kuwa gatanu ushize abarwanyi ba Twirwaneho bakuye ingabo za leta mu birindiro byazo bitandukanye iyi Minembwe n'inkengero zayo. Oscar Mukiza uri Minembwe yabwiye BBC ati mu birindiro byose bya FARDC byari mu bice bitandukanye bya Minembwe barayirukanye. Ahitwa Mikenke hari ikigo gikomeye n'inkambi y'abanyamurenge yarindwaga na FARDC, aho naho baraharwaniye barabirukana. Amakuru amwe avuga ko mu mirwano yo kwa kabiri ingabo za FARDC zisubije ibirindiro bimwe mu byo zari zifite Minembwe, gusa nta ruhande rurayemeza. Ese kuki bari bwo Twirwaneho yemeje kwifatanya na AFC M23? Mu itangazo ryawo ryongeraho ko Twirwaneho ishyigikiye imihate ya AFC Alliance Fleuve Congo ibereye umunyamuryango kubera intego zayo ivuga ko zirimo kuzana ubutegetsi bwubahiriza amategeko. Oscar Mukiza avuga ko ari ubwa mbere Twirwaneho yemeje kumugaragara ko yifatanyije na AFC M23. Leta ya RDC ivuga ko Twirwaneho ari umutwe ushingiye ku bwoko kandi wagiye ukora ibikorwa byo kwigomeka, gutera ingabo za leta, kwica abo mu yandi moko n'ibindi. Umukuru wa Twirwaneho mushya Colonel Charles Sematama wari wungirije Makanika ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika n'ubumwe bw'Uburayi ku birego bisa n'ibyo leta ishinja Twirwaneho. Mukiza agira ati bati nitubitangaza mbere Kisekedi n'abafatanya nawe naho bari buhashyira imbaraga. Impamvu yatumaga Twirwaneho itavuga ko yifatanyije na AFC nuko bari batarabona imbaraga zo kubikora. Bakavuga bati nta mbaraga nyinshi, baratwicira hano batumarira ahangaha. Yongeraho ati nanone ubu M23 yafashe Bukavu irasatira Uvira, abandi nabo bafashe Minembwe. Urabona ko agace gasigaye hagati Uvira yose iramutse ifashwe karaba ari gatoya kugira ngo igice kinini cya Kivu y'Epfo kibe kiri mu maboko ya M23 na Twirwaneho. Ubu rero barasa n'abafite uruvugiro kuko mu Minembwe ntabwo FARDC hafite ijambo. Mu gihe hamaze iminsi hari agahenge ku ngerero zose zirimo imirwano muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, AFC M23 ishinja leta gukoresha uwo mwanya yitegura intambara mu kwisuganya mu duce tw'ikibaya cya Rusizi, Walikale, Masisi na Lubero. Uruhande rwa leta narwo rushinja AFC M23 kuba irimo gushyira mu barwanyi bawo ku ngufu urubyiruko rurimo n'abana mu bice bagenzura kugira ngo bakomeze intambara. Amahanga n'imiryango itandukanye ihuza ibihugu bivuga ko aya makimbirane yakemuka mu nzira y'ibiganiro birimo na M23. Leta ya Kinshasa yavuze ko itazigera iganira na M23. Nansoreje iyi nkuru, kanda like na share. Uduhe ibitekerezo muri comments, subscribe yo nizere ko ayikanze kera. Ngiye mwari kumwe na Registave Abayisenga.